siman kalan dokaoni tabi sitang ngasilolok lalambak lakayu anak tabi bulawan mak dandan siman rarak mak paran-paran dawalang sielek na daw bangasan kalam makna ladi lambi salau eran ladi detik salente pelalan inde patiran sangka inde gelontokan dandan palelean lantai manggal pia batu kapak batangan nali tebukat di kuato di perpinduan mati benda ni talbagara sangka tedet kita pondok palelean tonton nasi soi rak dan nasi tulanan ni lantai tangan tondok lantai tongkonan lantai kapak batangan mang alupia allo totemo patiran sangka allo totemo di sanga mak tombi kutole pa di sanga mak tombi iya sianna di kuah mak tombi malegi lakoto balakan lakoto pantunuan situru tombi toneka lepi toneka sangka ki toneka panikuan ki la biraka di kuah tasaile sulei tatiro tualai tama sura amadatuna puang matuan hintara makarain atau tumampata pako aku tetanyana ahli teologi payate menjikwa penduan dialog Alkitabia kutole kukwa Alkitabia maapai kukwai Alkitabia yaton namate Yakub yoton tokomase dialu kudolo yo Mesir di Batang namarorogal yula surah madatu kumua di pasolo yung may Mesir tuyaku tonalampi pangaluluran gandu katonang padang to Israel lampi tondo renekna marorogal la surah madatu kumua ditongkon ni pitunggal lo pitungboy natongkon nilapun nato Israel dari kutole yatu Yakub di propen dua mate bakto dia lupenduan padono jomaito toro di sande kumua pantan tondoko pantan ada pantat tondo ko pantan ada ya boleh tombay makamban te mayadak nenek di kamaling di katumangan naya merapasi inan ni inan napasi kalau kadawang patira sangka tarungunang bulo menggaronto aluk kasaralian dia memperintah tolak otomat ki Bapak Pendeta tabi na antak kidoro dan bebas sampayan
Ako ala ngayon ta Solanasang turuan ko potomatuan na ko pambe na ko pindo na mintu siulu siya kita tu maajuren lan ato totemo kusang nga maleso ako kita Solanasang mangka mo na parampo tumatuan ko lan ala tangata Solanasang si tete nate lingkana darat ada tumarasan ta lingkay totemo na susijoy kami tu tuntong naben kepercayaan keluarga unayokay siya umpastan itu pastanan Pak Kamayan lami kombongan dan khusus kami di Gereja Toraja Jemaat Terante Klasis Mengkendek Timur Susimoto aku memangkau ki paranduk duka yang ambil namanya di patengka tepiranya tingkah nasara di papenggaruto olan pastambayangan na totemo tuntong pamamalik kami keluarga lah Solanasang kuma lamangan do kilangan olo malabina puang talusang pemandang na mamakidukakan nujo may majelis gereja pala aku lakuan dingku Pendeta Tommy nanta kilan pasambayangan tak pa patok yang karena sulelan sabak ako pirang-pirang ngalo siapa teh din pa pasiang tu pasanan Pak Kamayan tonton lagi angkaran de kami unayokay si tete nate pasanan lamay kumbongan salok na pamata tabi din ko Pendeta Tommy nanta kilan te pasambayangan nasa mong sulan ako kilala naman yung pagkila ko. Ya tara pata sembahyang puang talusang buah bandang mi paluang ni mo kamalagaran temintu to maarapu siya kami mintu maadoren untan ni temay kami lawan untulak kita may kamarampasan ulendo itemay tongkonan paarapuan lamintu agan katuan tu si sonda situ kak orang ladi dan tanga-tanga na keluar tantu lendo ipang rondong penamasallo na misa akada temento maarapu si tete na pekalukan na teto matuang kitol diangkaran yan doon matibatan di kalemi yung puang pataru mi temintu kamalagalagar tumang kami palempan na pemintu to maarapu na tontong isi kamali si pakaboro nala misa kadarata lana porapa mendali kamarampasan na tontong marampa at yung katuang ki umpudi siyang pakalabi lagi batar temimintu darat na ada opuang tontong pemimpin ni tanga akina ulang butaru ni temito mangka mitoko pasak kita ito mangka ni pililangsa den no pa na pantan-pantan kina unangkar ni te pasanan na lana pubangun te tontong na porapa to makrapu na pamalaan isangan mi mendali karongkosan lako pantan-pantan kan ya temay gereja pemerintah tokoh adat tokoh masyarakat tokoh pemuda tokoh perempuan semintu na temay tau lalu tondok kopuang pasiriay kamarampasan den no pa narapa temay apa lagi angkaran sangat mi dipuli siya di pakalagi ya temay apa di paraluin na siya rencana-rencana si taruna kisarongan tak pun mati batang di kalemi kamu tulo tontong adiren den no pa nete mintu ulah diangkaran lan kakinan kamatakuran di olo na puang na yate tongkonan kendek dulangan temay kaletranutan tu na tuun ni temay anak tongkonan sangat ditontong di polisi di pakalagi tentu den temay keluarga bay dio panama tutun nalalan siya dako bak tu den tulang pataru kalingkan na puang kisaman mati batan di kalemi na yate pantan-pantan rencana anak-anak temay tongkonan tontong di panang talan sangat patarum itu pandaran mi pasiriakan kamarampasan berani pangandoki lampung Yesu di masambayang mati batan di kalemi amin. Salamat ako papain salamat mainay okay terima kasih dari pesan karya permohonan. Iya, Syria kit kamarampasan
pendeta makanan tak ilante pas sembahyang ya tu pakotor rumah gampang ki ya mau toki pak berangnya di dolo ya tu latin kanan tiada mak tombi ki para popilako kita ia tu la dolo da ia turu tela taula la mengatur ki da boko alam tatas su indete dia to garoto sendana tamale dia mai taruh ki rokko taulai to muka lantang diong tamane sende to balakan mengguriri keliling kanan pentalu ia tu urutan na ia tu ladolo tombadoke mangkadoke to bombongan mangka bombongan tibang batu belopedong mangka tibang batu kitole doke dolo mane bombongan mane tombi mangka tombi tibang mo batu belotedong mangka belotedong to ko tedong mo ia tu la tapadolo ya tu panepe tu disamboi mawa tapaturi pito tedo pa anan sabak karwa mintu mati memisa na dia menyetok balakan tuturu lag balakan di karampoi selako jadi kiko kombai lasusi todolo ki tawarkan lako kita tak syara kaden tu batu situ kak lalu sitengkan ya na tak siamo ko lata patengka mo ke jadi baik tak atur mi detada dan nak tulang baik tu oke. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Dari kartu gro lah. Lebih. Apura data